Istiaroh. Istiqoroh. Istiaroh. Kul biasa kahajal kulu nafsin jakatul. Handsetnya taruh di kuping sebelah kiri. Ada handset nggak? Biar aku ruqyah dari sini. Saya harus pakai ya? Bentar. Pakai sebelah kiri aja pakai ya. Karena setan sebelah iblis itu sebelah kiri. Ya. Saya adanya di atas nih ini. Boleh? Boleh. Atau enggak? Saya enggak pakai headset begitu sebentar. Iya kak, nggak apa-apa. Kalau saya biasa pakai mic kak. Aku adalah Giant. Iya. Ya. Saya taruh dulu. Selamat pagi abang, saya mau ruqyah. Boleh. Insyaallah. Kak, nama bapak kandungnya siapa? Nama bapak kandung? Wartani. Wartani. Saya enggak pernah lihat bapakku kayak apa. Wastarni gitu ya. Binti Adam bang. Binti Abdullah. Adam bang. Istiberi. Namanya Istiqorah. Apa? Istiharoh ya. Istiharah. Astagfirullah. Binti apa? Wartani. Ya. Wartani. Istiroh binti Wartani ya. Istiharoh. Salat istiharoh. So, salat istiqorah. Istiqorah binti Wardani. Wartani. Istiqorah binti Wartani. Ingat petani aja ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Semoga barokah rezekinya Kak Moti. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa'a min Allah la ilati Istiqorah binti Wartani. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Abad. La ilaha illallah. Kepada Allah, hak kata Allah, kun kata Muhammad, fayakun kata Jibril, san Allah senjati, san Allah sendiriku. Nafasku seperti penawar yang tajam masuk ke mulutmu, menawari tubuhmu dari segala dengki, iri, khianat. Kalau Allah sudah berkata kun, dengan izin Allah yang izinkan. Dengan izin Allah yang hancurkan, Allah yang izinkan, Allah yang musnahkan. Kalau Allah sudah berkata kun, maka jadilah. Sembuhkanlah ya Allah, palingkanlah ya Allah, pulangkanlah ya Rasulullah dengki, iri, khianat ya Allah yang ada pada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan semua. Ya Allah, nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yasbahu indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu الذي والأرض ولا يدود ما هو والأرض ولا يدود ما هو ولا يرضي. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hak biasa ajal kulun nafsin jaikatul maut. Sebabmu setan iblis daripada aku, ajal musnah daripada Allah.
Hak kata Allah, kun kata Muhammad, kun kata Jibril, zat Allah, zanjati, zat Allah sendiriku, tanganku seperti kujang siliwangi yang sangat tajam masuk ke mulutmu. Mulutmu istiqarah binti wartani bersarang di kepalamu kakimu. Hanya sekahanya kalau maksudnya kalau Allah sudah berkata kun akan jadinya. Musnah kau, ya, sarang di kepalamu kakimu macam itu. Kalau Allah sudah berkata kun, hak, maka jadilah. Fakul hak biasa kahajal kulu nafsin jaikatul maut, sebabmu setan iblis daripada aku. Mampus kau kan? Kaget. Enak banget bisnis. Mantap. Sering macam nih, tiba-tiba nanti sedang cakap hilang. Saya tentuin hilang. Saya sentil mana hilang. Buat syarat dia dulu. Cara dia apa, Pak? Ya, dulu nanti. Ada mana? Itu. Ya. Muntahkan, syongkel, muntahkan. Muntahkan terus. Muntahkan terus. Sekarang jalan bulan Muslim sebab kita lebih segera Muslim kepada Allah kata Allah pun kata Muhammad ya pun kata Jibril sal Allah senjata sal Allah sendiri dengan seperti kujang angin sangat tajam masuk mulutmu serang di kepala bagimu jatuh kun kata Jibril keluar muntahkan rajinnya urusan kamu urusan aku lah jadinya Kau kacau aku. aku kacau kau santet kau guna-guna orang kau dukun santet kau lawan aku kau dukun santet kau lawan aku Coba kalau kau berani keluarkan aku. Coba kalau kau berani. Coba kalau kau bisa. aku bisa habisin kau Coba. bunuh kau habis gigit dia terus gigit terus dah datang kalian semua sahabatku gigit ya bunuh dia potong lehernya tuh musnahkan dia Kau takkan bisa. Sudah berapa orang nak coba tapi takkan bisa tahu. kau akan bunuh kau musnahin kau Sudah berapa ustaz, imam masjid semua tak boleh. Kau nak coba dengan saya? coba sama saya Kau nak coba dengan saya? Coba. Imam saja tak boleh nak keluarkan saya. Kau nak keluarkan saya, siapa kau?